Između 1331. i 1341. mladi kralj Dušan pokreće najbrži uspon u istoriji srednjovekovne Srbije. Sve kreće kada sa samo 23 godine preuzima presto. Umjesto da čeka, Dušan udara odmah. Prvo rešava unutrašnje pobune, a zatim Srbija kreće da raste kao nikad pre. Njegova tajna? Brza vojska, teška konjica i najjači oklopnici na Balkanu. Uz to Dušan daje ogromna ovlašćenja vlasteli. Ko osvoji, njegovo je. 1334. godine padaju važni gradovi u Makedoniji. Od 1337. do 1340. uzima Epir i Tesaliju. Za manje od decenije Srbija izlazi na Egejsko more. Bizantija je u građanskom ratu, Dušan koristi trenutak. Njegova vojska ulazi u gradove koje su drugi sanjali da drže. Kostur, Ser, Voden, Ber, Florina. Svaki pohod brži od prethodnog. Do 1345. Srbija je najveća sila na Balkanu. Dušan sada kontroliše pola Grčke, celu Makedoniju, ogromne delove Albanije, Epir, Tesaliju i Rašku. I onda dolazi kruna svega. 1346. proglašava se za cara Srba i Grka. Za manje od 10 godina stvorio je najjače carstvo koje je Srbija ikad imala. A sve to prije svoje 40. godine. Za 10 godina ostavio je trag koji ni vekovi nisu uspjeli da izbrišu.